Lakha Kritrok Nomati constituency alongta mesen pen CEM interaction Ajaimek mesen pen Pachun pon. Lason sipini thang ni phaing koi rahini arni Lakha Kritrok Nomati constituency ke parlo palam ingti arong bichilangso gov LP school pachu aklamalong CEM public interaction program Ajaimek mesen pen kedeng pon. Labangso public interaction program ke paman ponalong aluhi aman pen kachitong don lake Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Haroghat MLA Dorsing Ronghang MP Amor Singh Tiso Council Secretary CEM Taro EM Rita Singh Hi Penchenglo MACS EMS 30 Department atum chetong dun si mesen pen Pachun pon. Pinilake Nomati constituency arat koan kaching thordo mapu radatum pen lamthi chipachoy pon lapen 30 department atuma phanta memorandum alo pajor dun rinti lake sericulture agriculture PWD department penchenglo penang an Malaysia an department atuma phanta memorandum alo pajor dun rinti Pinilabang so may along ke damtang arkoy ni phaing koiratrok Republic Day Delhi rong supialong ke padopon haladak Prime Minister pen ke dam mega rally damra pen Gracie Marak alang liphan sitami pinilabang so public interaction program along Team Karbi Anglong Mati CEM Dr. Tuliram Ronghanga hinpen Gracie Marak aphan sitami certificate lapen tangka suri phokep sitami alang liphan pajerpon Lapen rada tuma hin penta Tim Karbi Anglong aphan mati Dr. Tuliram Ronghang aphan sitami rada tum penang an question arjurin tilo rada tum karjuduna tengpen CEM Dr. Tuliram Ronghang hin pen sitami penang an kaching thora sayamo claim ponpo pusi rada theng nuning jepon Dena rong penili tuma pherangke arun terang nang kilo berta news report public TV Karbi Anglong I do want to Penatuman nar choiklo ya ধর্মানীয় গাঁৱলীয়া গাঁওবুঢ়া আৰু চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া আৰু নিমন্ত্ৰিত তীৰ্থসকলৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা কাৰ্বি পহৰে আপোনালোকক আদৰণি কৰিছোঁ আমাৰ কাউন্সিলৰ ষ্টাফ গোটেইখিনি কাউন্সিলৰ ষ্টাফ